push. Tuh, gebes kan? Dicokot. Kok nyapa teman-teman bokong kurang ajar. Ajar. Iki tuna. Push. Push. Wes tak wae. Piye tuh? Dicelok pas bingung ngene tok. Push. Ora gak kucing ditin tapi mek Iya gitu. tin. Push. 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 Lah, kayak mengo lho ngene gitu tok. Celaci. Iki seragam khas kucingnya. Keren neh kae, sese. Dunia kucing. Iki. Hitam putih. Terus dia mah cilik-cilik iki. Iki enak ternyata. Hai. Ora, ini bos. Gila. Mau orang be. Hai. Iki tuna. Terus penyemek sing iki. Mas saya wae. Tuh. Hei, beti, teman. Ada bos. Pengikutku. Ada bos. Di mah pengikutku. Kok gak ngetotnya sih? Mana niki? Gak gua tak. Ada. Wajar gak sih? Gue masih push. Jadi mesti nganu anjir mesti Apa ireng karo sing kuwi pusuhan, Jir. dia kayak nganu ngono lho kayak lho Iya, Mas. Golek posisi nyaman ngono lho. Iya, bagus. Saya kucing apa gitu? Disakot. Kucing apa gitu? Mantap ki. Kucing apa iki? Gawon. Kenyantol. Utek kucing ketek. Halo. Oh, cakot. Kok emang nyokot luwe gak sih iki? So aku dari dia tak bawa panganan, cok ya tapi lulus SMA. Kayak makani kucing kayak jare mbok jajane mbok tukone pakanan. Nak saluran. Oh iya, ora morone kucing. Sok morone ya nak pakan, tukone pakan. Mari dibuantem karo Pakku gara-gara mali tahu. Kucingnya Sumedang, Cuk. Tahu Sumedang. Nah, soalnya kan kucing liar tau luwe. Ambu ala kucing lho. Ambu penguke kucing khas kucing lho. Yo pisan ababe nempel nek tangan cokot aja dilihat. Iki nama mamae iki lho, mamae kecil-kecil iki lho. Lho nek kan apa iso? Iki lho, Jim. Cocok. Sama pedus. Mesti. Masa ya di publik ini sih? Ya ora dapat to. Wedi. Kalau gue kene ah. Gila gue besi kian. Tuna. Dia cinta aja mbak aku, Jim. Kita jalan ke mulai gak sih? Kau mulai Mel? Wah. Lah sangar, Jim. Wah. Stempel. Gemes. Hitam putih. Dia cengkenar, dia stempel apa ini? Push. Suruh tapi push. Namanya apa sih? Bebret. Pengen adus patrat. Bebret Somo. Tengkol. Diguyu jadi guyu pidi berisik. Nyapa tuh gue malah melu. Iki lho ya kewan Mel. Gak pengen demek sing kita. Irengnya deh. Gak pengen demek sing kita. Ini pas yang kuning mau. Kok hilang? Ambil band combat karo pitik. Miu. Push. Kasihan. Masak nih, Bu. Pus gak oleh rono, Pus. Udah nakal we. Ini. Push. Ya lo stay cuy ya karo aku. Momen kejar-kejaran artis India.
Iki koyo akeh rame deh tasmu dit. Kok gare kita Demo wis protol kabeh. Semenjak lulus kelas rame. Kok buram sih? Gak iso fokus. Kan tasnya dek ini. Coba tas. Pelan-pelan. Asal selamat. Wen ya. Jadi saya merasa. ya apa ya aku Saya pendiri. Ming, malah yuk. Mulai yuk ya mene sok lisan. Aku tak dinteri cacah kayak. Mulai mereka mulai yuk. Karena dia Mbak Boy loh. Tasku. Montar mau coba. Cepet kok, suak Melayu kok. Ndang tak takone Melayu. Ki kunciku gak sih, Dit? Iya kok kunciku iki anjir. Kok enak omah, kok enak kono. Malah beroberan. Nah, biar combat dang, gelut kene. Portal kuncimu kunciku. Geledah kok, jadi kayak ada polsek kayak mau. Tuh, enggak apa-apa ya. Oh. Saya jebak kunciku iki, Jo. Endi anjing? Tangannya loh. Iku lho kuncimu, Jo. Buta. Buat pura-pura gak lihat tak Geng di toh, sing iku gak sih? Iku lah, Jam. apa sih lho. Kunci. Selet. Mulai. Ayo. Boleh. Lho mantarku sing ndi? Tutu singki pokok. Singki lah. Aku nyawangnya kayak gini. Ya mau. Jadi, Jam bilang ditawali ya. Capek. Apa yang ada buri sok Mel? Cepok nih. Menurutmu